Life can be so overwhelming at times. We recognize how this can impact the family dynamic and how dysfunction within the family can also contribute to feelings of overwhelm. This is the reason that we are establishing a support group to provide a safe space where you can join with others who are engaged in similar struggles. It's a place where you can give voice to your concerns, experiences, and solutions in a non-judgmental way. Come and join a community of care. We look forward to hosting you. Soms voel ons so oorweldig deur die alledaagse uitdagings in ons lewens, dat dit dan ook uitspiraal na ons familie en veroorsaak dat ons verder oorweldig word. Ons het hierdie veilige spasie geskep vir jou waar jy kan deel en nie geoordeel word nie, want almal wat deel is van hierdie ondersteuningsgroep het soortgelyke uitdagings en jy kan jou stem, jou ondervinding en oplossings deel met ander waar daar ook nie geoordeel word nie. Sluit aan by ons gemeenskap van ondersteuning. Ons sien uit om jou by ons te verwelkom.